DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI। Belai hambai tini Facebook live mai phaimani belai ke kha dokon angjak tei solution tiklai meya aboni bagui ma phaikya जों जतन सियो सिनी बरक tabuk kotor problem ni solution tiklainya bagai sabawa nongkalaijak especially ka CA Tripura Land NRC amhai issue जों जतन जोंबो जों TSF rokbo जों arana nanglaijak pheba aboni use khayei aboni use khayei tabuni je central state government je babe sini chikon problem no sungno huitorika abono samung khiklai sungno je babe deprive khaitong ka abono sung jotno ignore khaitong and dinini main agenda question gai chini tabu ruling party was jetongnai MLAs tei chini kotor leaders rok saksakno je dofano wanchuk mathangna ni wanchungnai rok bongthani yang koinyamu sungom tamni ga singam try khaikya pheba manjang dongo success khaimiyang dongo omna success khaimiya gai chini future bleka hamyang nai ama ani thani ni thani sikon nangmano जों जतना एमन कतर डिमांड नि तै कमालाइजाक बिजि हिंलाइजाक फियाबा नरक रिसेंटली साइमना जे सुप्रीम कोर्ट बाटिंग का ST SC रिजर्वेशन जे जों स्टेट कोटाव 31% ते सेंट्रल कोटाव 7.5% मानदों abo tabo kono compulsory liya abo kono ain krikha government wish khake hangai ichha khake kai jongno reservation rimano ichha khaya hangai rimeya ni bad degree kha black one masisa sini bagi black am negative kaisa bad dig ang nasing naimani koyak din kham kaisa leaders pono Tripura no hoite kono ruling MLAs na minister na Tripura state je MDC tangnai rok kok khaja pono manti kok saya government reservation jesa pono hindi nang ST hinya to Tripura diploma tam nai tribal one gosia pono mano phiaba sung je constitutional ni je ST reservation man tongnya tini 20 seat bo ST reserve no hins khijak assembly bo 31% je sakri kautor khani tongnai rok promotion bo ST reserve no mandung among kobui pheba आज reservation manai je jeng tini tapro jara komse kom tabuni je chin senior rok chini sesekang rok sakri kotor khaya gotra rok jaga paibekha kaham kai rang pusa rongkha pheba tabuk jodi o reservation chungtei manliya kai sin future bor thangnai terak kai supreme court badik rina sekangno o Tripura ni government agi 25 years je CPM khanye rokbo 100 জন 31 ang sakrin kong ma sasinai admission bebak jagana je government Tripura government chini bagi 92 93 was je chini bagi reservation state reservation policy je snamani abono boro follow khayawoi ama hake khaje tini chini bebak jagawono backlog creating thanga backlog means kaisa ang mo detail ma sasinai romde 100 jon chakri tuangkha
गवर्नमेंट रुल्स अनुसार त्रिपुरा गवर्नमेंट रुल्स अनुसार जों बोसों मानथाय 31 ते बाकी SC जनरल मिली 69 आम जुतन न बुखं कलक जों 31 माना कलायो आ 31 फन सुरो जोंनो रिया जिनि बर' क्वालिफाइड गरै जिनि बर' एलिजिबल गरै नै 31 नि जागा 18 16 14 आम एके रीते रीते एवरी पोस्ट एवरी एडवर्टाइजमेंट न जिनि 31 नि जागा 18 के 12 आम हाइके कसाते तिनी 30,000 जिनि बैकलॉग क्रिएट खा जों आ बैकलॉग न तेसा कीप इन एबेन्स नि मेथड अपॉइंटमेंट खाजे हिनै जों गवर्नमेंट थांनाय जे कसाक गवर्नमेंट लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जों प्रेसारिका एवं तेजों हाई कोर्टबो केस खाइया फेबा आफरने जे अनिल सरकार जे कक सामानि बंनि जे एमएलए सामानि सिनि बरनो सिमि साख्रि रिखाखै आबो कमनियल लंग थांनायबो जों सिनि बंनि बरक जे सिनि बागै आंसो कतराव थांलिया सिनि बागै जे वानसुगै बरक जोंनो रिजर्वेशन रिखाव एसटी नि बागै रिजर्वेशन त्रिपुरा एसटी नि बागै रिजर्वेशन जागा जागा थाङै लेक्चर मानि आबो से जोंनो फुलफिल खाया आ टाइमो सुप्रीम कोर्ट कोन बादिक फायाको आम हाइके 30,000 ताका जरा सिनि बरकनि सिम बुकुं बारनि रिजर्वेशन केस कलाइजाक आबोनो ताबो पोस्ट तंगो आबो तामखाय दि रिजर्व खाखायै बुकुं बारनि सिट बुकुं कलरनो रैजो जों लास्ट assistant professor ni keso no ka 125 162 ni bisingo 125 ST reservation ni advertisement dikha tlangka 47 chini borok eligible tongo 47 ga 47 mana klai mani ajaga borok tam khai 25 no se tlang te 22 no khatlang ya मूवमेंट खालेगा तेसे बेबा मोटा मोटी कयेकटा संगठन मूवमेंट खाई तेसा रिक्रूट खाई मातलांखा तामो पुरातलां लिया दिना आं ब्लेक खा दुकान नाका सुप्रीम कोर्ट नि जे बार्डिक फाइकिया ताबुनि जे सिचुएशन नम खामंका CPM आमलि गतना ताबुक बीजेपी गवर्नमेंट फाइकिया संखा खायो जे सिनि रीजनल पार्टी ब सरकारो दङ रीजनल पार्टी 8 जन MLA खरंनि मिनिस्टर ब्रक प्रेसारि मानो आपरो CPM सरकार तो जतन CPM कोकमा खानाय रीजनल कोनो मिनिस्टर रूलिंग पार्टी वकरी जों बरनो हामिया साया ना हिंतका ताबुक सिन तेसे एक्सपेक्टेशन बांगवानी तेसे संखा तंथ्रगो जे सिनि बागै सानाय दङ हनै अब आंगरो जोंगरो तेसे बा अन्य संगठन जारा रूलिंग पार्टी तंनायरो opposite party tangna movement khami ma solution khaimiya fe ruling party ni MLA minister jodi kok saga ka bono 5 minute 10 minute banya borok solution khaimano awon begang bong thanino obono attraction khayana yo koy jon ruling party khanya rok kha dokon ang jamon tangi blame khai ruling party no sing blame ma khanyai omno chini rules tamne ga ruling party ni upor chini expectation tongo borok samung khanyai dofane bagi samung khanyai chini जनसाधारण बगै सामं खायो आमन बगै जों बरंनि हामि आंगै जों बरंनो ब्लेम मा खानि अर नों अपोजिट पार्टी न जों ब्लेम खानि सिङाव देगा करि सरकार पावर करि बरंनो जों ब्लेम खाइमेया बरंनो जों हिनिमेया रुलिं पार्टी न जों कक मा सानाय आवन बगै तिनि रुलिं पार्टी नि MLAs मिनिस्टर थानि 20 नि बिसिं 18 सिनि बरक ruling party wotong te tu to kasagni borong pat to pankeno borong bo sana ka saimano bongne MLA ro kokti se mano tini je tet ni result ko ekdin salsa sani sikang Ratanlal Nath education minister sarkari nge press brief khaikyo 425 graduate teachers including PGTs posting rika borong offer rika narok kisapuna inquiry khanya kya 425 po 31% hingai जों बोसों माना कलाय
basang manka list jeng nanya kya only 39 je sini borok graduate teacher ro sakri manu 39 425 ni 31% ke 400 ni se 120 ni above 140 150 mana kalai mani ang list tini na yi nyugui blai wana kha tongmalia uno soli zonsi posting rezago serai rok jara pori chongnai college pori chongnai students rong ni future black hi saya oma high situation tini MLA rok minister rok kok sangna nangmani bahai bo state quota wo je sorkani rules onusare se sung je jaga 140 150 mana tongma jaga 39 students 39 bahai ki changro sakri rim kok kaiman or tini eligible ni question phai eligible quality kaisa issue tei chin borongno emang bai khiklai torika thangnai ek bosor sakang bisya sakang ni stenographer ni sakri ba chin bor khroksasi qualifying play ke wara masisa ko khiklai torka koyak emon issue tui phayo eligible karisin borok tet qualifying ya B.Ed kari pheba applicants koijon tong sung saimanu je bro applicants tongo applicants bo jodi application rimang khang no hangkanya bo eligible quota kari ka bona nang han si mariu amka rules chungno ka eligible kari ne no pomono khayo sin boron ka sakri botlang ya blai gachin ka cham bo jaga kalai tongka surat Tripuraland NRC share present is a problem sort of future mangs na sitong lesson present problem ha kaisa pono chin leaders rok nas na siglia sing sir khoka ang koekta gotna sound thangnai bosoro chini last year ni je admission session no arabo reservation higher degree technical degree worth 50 students lango Rajasthan da Himachal Pradesh sorry ang pokthanga 50 students state quota was in Bornot buslang 12 jon biking man 31% ga sing 15 16 na klayo sing tribal welfare no hoyatlang manabo tribal welfare no hoyatlang mani objection khaye complaint khaye next time ka pate ri advertise khaye tam khaya 14 taba sing satisfying la sakai 15 3 bar sing memorandum marika amona kon mote success khaiya khaimangkha jeta khaimon phep ama hai kobama chikon tini je stenographer ni sakri khoroksa jeng saka qualify kari sajago tabo state ni je teacher boy admission rim examination rim khamane exam rim khamane to qualify abono borok tabok sai jong je qualify chini tiprasa qualify kari eligible kari abone bagai jeng tlangmaya 39 ama haikenya sungno je jing mana tomani tesha sung backlog na nai jong ama haikenya kota thaungnai a backlog tam khanye koek boson berke di reserve khaunai gang konyai please sini MLA minister rok narok jehetu regionally sini borong ne bagai sawoi MLA bongkha minister bongkha angi tongo tamni bagi minister tamni bagi MLA jodi ne sini borong ne narok jodi ara minister level lo kok sawi borong bujogui o kok no chini je kota no fulfill khai pon no khai mi angkai beng ni Tripuraland beng ni NRC present no nung jodi solution khai mi aka am beng phanye hinu sura amna simin na sigei angora NRC ni agency Tripuraland ni agency duita nang support khayu phe present no ignore khai ma sang blai hard no
Sini level te sing joto jaga sing yagrimia sing movement khaimano sirkhok mano pheba amne solution ya mongka solution nang abaka process sing movement khayana borok phayana sin bosok bangkha amo sing prongnani process publicity ya woi please MLA minister obonos naro asuk lai komse kom sarkar na pressure ready o solution khaya nang haya kele kaisa jaga amo just in yang report che tet ni amo 425 teachers recording ngi ting ting sak ma khayo ama hai kbama si kon tinta sakiritlang o tinta post no result sata post no result ama hai kitlang rong tabuk bojaga sing sakiri manai abuno tabuk sing isung jaglia koyekjon ka sawati parliament ka sing hai success nai koyekjon so NRC khai Hanya borok kifel mata magai si minister jongsin bebak abo nang bang ayam abo ungtho amor choli nai am ka long term demand abo engna nango phiaba tabuk je bottomani je present badi future mayam sungsuru past no sini blame khaleka past sing omti malia past to sunone klang thanga ADC klang thanga tinta sit bar rika sung tabuk present sikla tongai rok present MLA MDC minister rok MPs rok tam khaitong ang especially BJP government ko nya BJP ni borok no tam ni bagi MLA minister nor tam ni bagi party khai sarkar ni decision nor sarkar na press amar nai sini bagi nor wanchona ne sini borok je borok Jotono wanjibo tiprabo jata generally poriwo sakri mana bagai sakri sengkai sakri kaham pori mani karon to tiprabo to sakri no go sakri rogo amahake deprive khajaka kokti chane kirikha bojaga soikya pleki tesha 25 years ni back no phayo nai a time se sino sawa educated kri qualification ganang kari tahu to applicant se kabang motong oh applicant se nang pora dita ga aborong na ang just sini neta rong thani focus khanya bagai neta rong na attention juna bagai ang tino kong masaka last 2 years na sini mani black ya bo system embrace system katlang tong sungno onya jaga sini kong na divert khayi sini attention CA NRC triple ne divert khayi o sikon issue no singno pogi torika ang students no konyai manti me ate sing movement ma khali unai pheba si movement khawan basi effect am to samia sing to movement ma kha sing pressure ma rinai to MLA minister jo kong saka por kok samne bising tin solution khai mano ang sina athro John ruling party ni MLAs plus khorong ni je opposite party ni MLA sini borok bukong bara tong nai rok borok tabuk budget session winter session je budget session je pre assembly jeng nai please kom se kom kokti sadi opposite party rok noni party ni phajane baifang khaji norok kom se kom omno kokti sadi ruling party non party phajapon khaji kom se sini bagem kaham ngai jat amai samung khaji sara jibon no MLA tong de amai ke jadi sin baik samung khai mang kai no problem pia khaimia siring agin kahanya siring tongai jat gale yakari mancho jin nong thane aune expectation tongo omo black is con issue but quarter problem omna solution khanya klai pia ba omte solution ngia jat bong thanai so ang time se koksaliam just request to sini respected MLA the minister rong thani no romantic competition bagi hambai ani bumun ke darshana de ma am class 7 no poribu ora poriman ro ka ham kren kan promos saturday be sunday ro so extra class mana an MLA engineer teacher promotion ke por friend ka promotion ma China former book ham kan promo extra teacher na we mes teacher na bung khai ba de ma an class 8 pro ani
Ani MLA bang IAS officer. Sunday by Saturday ro bang keseng maba musau mama sabo. Kau dah kampung saro, dah kampung mat tunggu. Dancing ro botong ro kate sin school ro kisim sakai ro. Tai yang kesini sar somusung nak kaham keren ke purungo. An bung khajulia dewa ang class nang poriwo. Tai ang ani live engineer ang namusungwo. Sin para to ke kon engineer kare kaham bagi ang kaham poriwo an live ang engineer ang nai.